Norok Jotono Simon je NLFT by ATTF Accord Kemeni. Pia Bandrok Mo Simia je O Zarawano Asamni Bo Kabangma Abaheke Ya Kolok Tinerok Abaheke Accord Haika. Pia Basung Ozaga Nuguimano Sini Tripani ATTF by NLFT ni Accord to Busuk Rang Tong Asamni Accord je Kraimani Ozaga Rang Busuk Tong. Norong Nang Ozaga Screen of Prungana Norok Nanya Jikahamkai Ozaga Tripranika only 250 crore Asamni Pusuk crore Tongrok Naji total only 400-250 crore approve Unka Diluo Cabinet to Norok Ozaga Nanya Jikahamkai Screen of Najin Rok Ozaga Nuguiman Kana total 400-250 crore Ozaga approve Unka Ozaga Bisingo Asamni Adivasi group Hini Tongo Borong Ozaga approve Unka 500 crore Abon Pore Dimasa National Liberation Army by Dimasa People Supreme Council Hini Tongo Brok Kanyui Ozaga 500 crore Unka Abni Pore Ozaga Alpha Group Hini Tongo Alpha Group of Assam Borong Nisima Ozaga 300 crore Borong ni budget Unka Te Tripura Hinke Norok Ozaga Nukuna ATTF by NLFT Brok Agino Sajak Borong ni Hinke total 250 crore Hingenrok 1 Sungman Kana Assam by Tripura Busuk Farak